Kwezi watukufu wajamalifu wa imaswa ya Comores arani mjihunda wabonze arani mlio hunundani tosana salamu juu hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani ngarome yao amani na usalama haini bahanu bokao ndo balio mwana mkomor arekanda hunundani arekanda bonza hankadu ya vili ngaromba Mwenyezi Mungu haina mwanadamu Islamu bokao ujihundo armajumba la madhihiro. Mwenyezi Mungu yambe unono na afya insha Allah kama Mwenyezi Mungu abenzi. Usiku wa leo tija ni wa Sullivan haukaya maji ya limbi mtanga davala hele jimbo la Chekemsi arambia ukaya maji ya limbi mtanga majimbi ya limbi mtanga haukaya wana wa Komori kwa utina wa walilia majimbi ya limbi mtanga haukaya wana wa Komori kwa tina wa wasikinia maji ya limbi mtanga haukaye tabati isaihondre ada tihaba no sikwa leo tituwaye nguo ya henna bandungo kao tikanio leo nga mirai ya mwana mkomori bahi mirai ya mkomori bahi ntiwaoi ntiwaola tijama leo nje ndongo haja ni bumbili tijandrongoze wanrikao warenge ntinu ngo niyo leo hizo wakaufanya leo tijandrongoze wala wanru wambao kaya wondo wambao kawala tindo wastahiki wake na enzi shakabli ya rahane jamba zenungo kaunde za nihizabani amina mesaji muhimu na nzoni beshele ranyi mlone zileo ranyi jana mwaka hamba ukaya banu karti nanti mesaji yangu na nyinzi mabahi wa Komori yanu tima inyora wanti wanru wokao kwa tina mbanongo wazijuwao eka zonde zilo mwezi chwani hanyu ngam jihada yao ngam rejezo mesaji yangu ranyi mlonezi leo rowa liyo o kontronezi inu leo wala dhimu rowa ruma jana rowa kauruma rowa nzo warume waremawe zinu leo mesaji yangu na nyi nukaya owa Komori ya nuti mamarenti wanuti wanru otojua ani watoni hamama wanru watona mbamradi hunule menguni mesaji yo anyunyo wa hili ze janibu zozo mbili kwa zinga mjoka hole waje ya ukajana mwenye baraka jana razida jana mramando mjoka humdazele jina no abo hakabala surtout alimhaji jana rejama ranyi rejama ndani msubuti mwimilo wa Komori mwambia ukaya kabati raisi armetinu na sizambio rizendao ya tolo yabo ne makungumanyo akile mengu hauka wati raisi alo legitim kariti na sharia armetinu mwambio wa Komori jana wati na siwa na zijana shawonda nyumarumente inu mwiruma orazida jana uka directori wa elmarufu kartu jwar elmarufu rundindini alimhaji jana uka depute kartu jwar rundindini no depute wao mwenye baraka jana uka raisi wache suwa shangazija kartu jwar rundindini ne jamandanyi hanyo tipia shamwa banga mkozi zao wa Komori waiti raisi zinu
waikatiba no halali kartina sharia shaleo ngamjao mhadayo wa Komori ya ukayanga mwendeo harimo voti ngamazo mneleze wa Komori nganzo mwaeleze ale onga mwendeo harimo voti zabari wanu mtuarende hawan rokaya rohanjie saka mtu sikino wa Komori ani suala la huzisa ngamwendeo harimo voti ngamjoka urumia sharia ndashi na sila jana mwamba sila ti sharia ngamwendo mwashina nenando doi mwamba wa itiraisi abo nyina nrabo abo ngamhadea wa Komori abo kamchuko zizo wa Komori nganyuan ruokaro hanjie bahi na mwambe jana mkaustarehi lewe zaluka sukiri ngamwazo mhadea wa Komori ngamwazo mdebo wa Komori mtutsa hanike mle harmaze janibu zombili mtutsa hanike mle eza hangu nanyi abo zisi zayabo ngarjodo nane hosonire da oyiho nyiwandu mlio kinyume neyezi mwaparo wa Komori leo mwende mwawambie ukaya wanunga mwendo harma voti yabo nyiwa hadazi rahano wa hadazi shanga mjihada yao zenafsa moza hanyu kamtu hadayo wa Komori kwezi nyimavamana mlo nensi leo mwajuha leo makarma sesi wa sanzuani madeklare makandida wa hanyu karendo harma voti amina alama nzoni muziseni aenti niyo tojoka juma usajira isi ranzinde bala hata vanu na wananti wangamia hata ndi asesi washangazija shihundu indrini ya mahamitanu ya faruata ngasijoka hundu indrini ekashivoti wai wa sirikali ya rengwa leo Ibrahim Alimze rihundu indrini jana maudu ngarjoka hundu indrini embanrongo ya basau harmenti inu ranzinda bala hata banu hindi ngaranzomrambie baranzinda bala hata banu mwana Mkomori ngulelo hizani ranzinda bala hata banu wananti wa Komori ngwafohanyora ranzinda bala hata banu ya mwana Mkomori ya remesheha mpaka ya rohende bonze ranzinda bala hata banu ya lisea ya senmwa mechekinda ila wiyo ranzinda bala hata banu maisha ya mwana Mkomori ya reme ya hamli majuu ngwa koneralisi ukutunda benruwa hala ranzinda bala hata banu mahakama ya Komori da ala wayo kajabadili ranzinda bala hata banu ye mwenzavu ngutwa sinde ya utinavu ngutwa mkadamiza zetwabia zilo harmenti inu karja paro ziona enamne maisha ya rema ya hamlima juu enamne maisha mwana Mkomori ya rema ya hamlima juu karowa hafa rahanu walona mo haukamru koneralisi ukatunda bendu ya hala lewa msaidie usibuti uhimenzuani wambeba jawe waulo ndahu wamsaidie ufema twa uferoho rijonji za juna idirunde maje kwangu twanza rendezu ya rende mpo rijonji za medbazi wa Komori wake kwa fwenza na buhamba ye wa e-commerce shange yabo ngu favorize ya magrossist yanga mizo watiti bahabari jewa unde jamandaye mabaruzuli hamandaye wala hakika maudu garjoka uja ramengar chagora isi na barundo ndri eza shanjina zi o walio ngarunda wendino wajoka hujarjoka hundri zotini zo mwana Mkomori yanzao
mwana mkomori katswanza henda mwahacha ngusanziraisi mwana mkomori ngwanzo yale namna mwanadamu akauhula yano namna mwanadamu akauhunwa yekamwade yundala pitaliende owana wasome namna aladhimu ya urenzia ya bire shamwana mkomori ukatsila bezwa hena usiku watu shanzima rais rama raisi wa daula rama raisi wa zisiwa wanuzwa zijandro haukanyuti pia lekanga lozima ranyimli yo mwendao rowa lo kontrol nanyi wendao rowa kaja na leo wale wa roha wanzo wende pia lekanga lozima deba hiwaba kora hundra korunrao korito hundra hivenge vole unga mtuka hucha mtoto wa Komori bunjilo nzuani la serikali bunjilo tujini la mwenye baraka bunjilo moroni la kiki alhamdulillahi rabbil alamin halafizwa lewao wa Komori ngwanzo wadiwaze mashallah inituma asusu ntinu inutuma asusu hadisi mrunende ajana biye harmon ruwasa wakubali wa wadoma rais remaraisi wanzowende maraisi wa daula rowanzowende maraisi wa zisiwa mrunende ajana biye ya merite ya fanya zokaya ya Komorile wo wardiwa mwanini zoni zoranzao sakartwanza wanrubokao arimrie va kostumu ngujonyongoha zokasina mradi zongasini zomwendani hatu ze kostumu kali izore vaya ritoto ambao yasta hikake rais ika rais ndo mnuchota kostumu ika honda rais ndo mnuchova juba ya temu haruma yemambe vana mwendo rais abwabebe watu jone marais ika ndo mnuchorenga kulori ya vaze wanru asojorenga yuzemu rivajoni hizo tinizo wa Komori wanzao wa Komori ngwanzo mbadiliho wa maisha mria lelera aladhimu mria no namna aladhimu mria se namna aladhimu mrayanshi mria kamade mkatina china zo pashia mrone lopitali angaliwa na mwenzanyu babela ndrabo mbali ndrabo na kalisi kahunu azalitira isi ngurumo kasharia sila sharia shandrabo yale unga modoma kandidar ma sharia ndashi leo mwanda rika hujaya raisi ya kandida wa raisi wa daula raisi azali guverneri wa ngazi janya fulani wanzanya fulani wa malina fulani no wa Komori ngwa fao hanjaya kabati mwanje bekum sedie yatu paro sedamru hasubuti hemi ariwende raisi wa howeu ala hakika ngarizo nao zetobia juna idea zirendo sonele kingarizo nao zetobia zihari ya zirendo hidrokarburi ngaro nao wende raisi wa howeu bangaru ndo mwenje 24/24 yembro hazi wa mashini ya mhono ngwendo hazini watasi ewafanye mbazu ya huze nguifanyo ngarino ozindro ye majinga ndao hakomo njengu wa gogo ze mashininga ziru leo 24/24 wamsaidie watu paro sedamu njamba wekune kostumu kali yo hima wambe ale baraza la mawakala lo siku leo izo wa ujua na udotota wa Komori sha huenda siku ngamjohelewa ranyi mlonezi nuleo rowa nzowambe ngwajowa mtowe ni abo leo pia wallahi billahi mtoto kaurengwa mtilo haruma vedeti mfurizo barini haukaka kamjawanesa milamu leo mwenye baraka ngojoka ujohime urambie si wangazija shesi wa wakanisho leo nyondu mlonezi leo ngamjoka jamu memrambie ema mfukare mlonezi
enamne maisha ya rema ya hamli maju mtuvumbwe ya kajana mtuvumbua uo mtuvumbua ola ya kajana leo ya haja ya mbongo nzonde rais mtuvumbua hata na mtokazana mdorengo wa Komori mwewonama wanuti wanduwa jaonrongo shahewe yewe kabana mwando utona mwiso wallahi billahi tallahi l'amrim harumo wanduwa lo harumo ezileo yemzima ba de waziri tina security de waziri kukosubuti hatengelo marengweni haukaye waziri wa jeunesse na sport ye ufafiliha ne domene ya hahe ngamjo mundu wa stadi hula nge karibune marahia wala de waziri ya josubuti yambe ngunjio munu ya zungulie hauke domene hiyo yanikiwa ngufanywe mbabiyo ya shinda baikwe serikali kwa jamhuri ya nafasi shemba biabu hayeufanya mbabi ya shinda habo leo karna ujerjeri hadalwa karna ujamjamri hadaye amjoka uri hadam rabie ngamjoka njoma bango ni mrambie msaidie kuna usubutira ho mjini hanyuranzi kuna subutu amego parwandui lade mana juzi waka parawandu wa parandu moroni hata watu fuma woka moroni bumsaidi watu pero sedamu na mwede matore ananyima waziri haina mrendo hao endi apare wandu mwone mria jonda wandu surtout na usababi au mjenga zija haina mrani kwa samedi nzima na dimanche ya donjo mijini mwone ekati jamfarisali muwayeche sinemri ya jonja mjini ondandru ya mambo ka salamu alaikum da ya yeche na wobani hanyungulibwa amandanyi abunga mjwawe zu yarenda amjwawe zu arendao ngamjwawe faliki use sport nensi ya hatu ukayonde domene ya hahe donc abole wo tijama nzamri hadaye bomsaidie bojaye amada shanfi Mohamed Bazi amjombre hade mrambie bo abi ministri wa energy tona mwenje ngamjombrambie amjoka ujamrambie leo bo Razida bo Mwinyi Baraka bo Ali Mhaji bo Salim Saadi ngamjombrambie sharia mondo harma votindashi na sila mwabashi nti sharia leo ngamsikubalio banga mwanzomo de maraisi kamranchi wa uhadazi baizon kalizi na faswa pia sawa deba hiwaba kori hunrao ngamrudi zambe kori hunrao tonta bingu joka puhane puhe a suivre menu tujokanza ni mvumbwe na tsonifunga enu twanzana mbeshe ikomba shahe na tonto wa dunia baba mbese entonto bingu joka puhange jopo shaka jambani nafasi ranyi leo mabonga mwendo makema raisi msidane noi nyina nkalizi nyina faswaha nyina nrabo ranyi leo mabonga mwanzo mje mrenge masiwa yanu mlio nezi leo nyina matsoma biavu wala hakika shakoli nyina matsoma biavu na ndabo mjoka usubuti mje muhimilo wa Komori mwahanyule macho mwambie